yoluma özüm sokmak salam. Yazmış bilen çıktım uzışka. Abınsam da, tabınsam da dostum min barıver gaşık turmuşka. Türlü şagım buldu, aldalamıyım. Min kayradı yazmış ütkin tişin. Min yığılıp, min kattırıp baskan karşınızda bugün seyir kişi. Biz başlayalım. Ильзия Бадретдинова. Hayırlı ki şofa! Yıldızlarını gözeliyor, gökten lider ziliyor. Eydirsin yok biten işi. Sanı yangır tamşısın, tatlı yerim aşısın. Gadigine seyir kişi. Tanrı şişrak kanım, basuda kar yakanım. Havada bulut yarışın. Şaktışkaden ülenige, seni körşe gülenige. Gadigine seyir kişi. Ay tarafka varamız belbim aşkını. Kamaratlıymız sizin yitirmiş taşkının. Günah kılgansa yürü küttevi siz gelin. Evli yaşı devin sizi bilin. Aşvay!
uşakta kişilimiz Mengi yaşar düsünümüz İngirisi bizinin sokma Nideriz batıybız Üze bizini saklaybız Vakit bilen aldın orta Biz parasını bilebiz Seyrlerden gülebiz İzgiler bitligi kiyin Evli yaşibden şen Düşlerinde durgenşe Minde fedile bügen değil Hay tarafka varamız Belmim aşkını Kamalatlıyız sizimi durmuş taşkının Günah kılgansa yönü kütte biz siz gelin Evli yaşı demin sizip kırmızı Yaşarlıyım atlıyız nidiriz levni Yazmış bilen aklıyız gayr istevni İrtenesi günlük deviş şiklenir Seyirlerden kurkup yaşımız diklenir Tekrar sizge! Kişiler olsun hürmetle 5. energetikala Ufa tamaşaşısı hem Ufa konakları Yakşı keyif bilen kildiniz değil mi? Kanadım yok şallıyım Jirde yaşayım jirden atlıyım Telesem de yazmışlarını Şidletip min öte almayım Min kapgadı bir kadın kız Der külemini ye bir yılıyım Günahlarım da yok değil Kayşa güçlüyüm andan oyluyum Sadın aman Üpkerimin vafuyken Minem tebek hıyalıyacağım Bu dünyada yoktur biten Bu dünyada yoktur biten Kanadım yok var hıyallar Duvar günden behit günden Gaybetlerden üstünü bulup Atlağımı devam edem Dıştan usal işten yumuşak Jılı sözden eren gidem Min bir türlü min beni türlü Üzgermeden inde büten Sağınamam Yaratamam Üpkerimen Vafu idem Sağınamam
dünyada yoktur bütün, bu dünyada yoktur bütün. Bu dünyada yoktur bütün, bu dünyada yoktur bütün. Давай тагыншылар. Suğaylarda jire pişken üzüp kavayım eli, sağışlarga tağını biraz düzüp karayım eli. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Сразу рахат ими таныр жыр болған. Сразу рахат айтамыш. Suğaylarda al tirekler gir, tirekler moğlana. Tireklerinin budağından yaprak tügeli yaştama. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Sola karap oturup yılasam da yok. Sola karasam da, sola karasam da. Sola karap sola karap oturup yılasam da yok. Ой, дуслар, қазір жерінің шундай тәмлі моменті бола.
Менә бүтән дөнья мәшәкатьләрен онытып, ат души кушылып җырлый торган җир була бит инде. Менә шул. Карасам да юк, сулга карасам да юк. Унга карап, сулга карап утырып. Үзегез. Унга карасам да, сулга карасам да. Давай шеврек. Унга карасам да. Унга карасам да юк, сулга карасам да юк. Унга карап, сулга карап утырып еласам да юк. Унга карап, сулга карап утырып еласам да юк. Рәхмәт сезгә. Сексуальный бию давай. Менә шулай рәхәт була. Җырлыйбыз. Моннан күп еллар элек язып биргән бу җырны Айдар дустым Тимербаев. Беләсезме, шундый иттереп истә калган. Беренче тапкыр сәхнәдә җырлаган көнне үк бу җырның 3нче куплетына тамашачылар кушылып җырлый башладылар. Шаккаттым мин. Нишләптер менә бүген шуны программага кертәсе килде, бу минем күңел халәтем. Илсәр ханым Иксанова сүзләре, Айдар дустым Тимербаев кие. Мин генәме шулай ялгышкан. Kaderlisi idim kaderlemne bәхетемнән язмыш көнләште ялгызлыктан җаным өшегәндә җылайды миңа эндәштең мине җылыга шундый мохтаҗ идең арган иде йөрәк сагыштан күкрәгеңә başımı koydum yalgış mini gönemi şulay yalgışkan min jılığa şonday muhtaç iden argan idi yürek sağıştan kökreğine başımı koydum yalgış mini gönemi şulay yalgışkan Kaderimi itip yad yaralardan Anlaularım telep canımla Karaşlarım şunday jılıydı Endeşir şunday yağımla Mini jılığa şunday muhtaç iden Argan idi Yürek sağıştan kökreğine Başımı koydum yalgış mini gönemi Şulay yalgışkan min jılığa Şunday muhtaç iden argan idi Yürek sağıştan kökreğine Başımı koydum yalgış mini gönemi Şulay yalgışkan Sen bugün de nazlı endəşəsin Diyiş tüslü Köngel erirge Min süzlerden Organ süzsün
gene kire kaderimini bilirge meni jılga şunday muhtaç idem argan idi yürek sağıştan kükrегine başımı koydum yalnız meni günemin men jılga şunday muhtaç idem argan idi yürek sağıştan kükrегine başımı koydum yalnız kükrегine başımı koydum yalnız meni günemin şulay yalışka Получилось! Уфа, вы меня гель шундай нормальный болдыңыз, гель шундай нормальный болдыңыз. Я люблю, не могу өзіңізні. Ufa kayıflarını şey. Gidin kullar birge. Şurada slava. Hey, yeşil hallerine. Biz sizi büyük sağındık. Siz bizi sağındınız mı? Diyakma ver sana. Kızlar giyenler. Ufamında kışın var mı? Gidin kullan. Kışları. Ufalarca. Bir köylerde bargan sayın elleniler kuya Anadolu Tevgisi yügüne anlatılmaz kırda yüreklerde kalan uyular var idi seni sigen çaplar nildi kaynar idi kışaklar İniş boylarında deli boylarına yanaydı bizim uşaklar var idi seni sigen çaplar nildi kaynar idi kışaklar İniş boylarında deli boylarına yanaydı bizim uşaklar Oy siz bilen sözlerim bilesiz Köngüllerim yarsa bıyıklarım kaşıp Sen sangravını kütüp yatkanım var idi seni sigen çaplar Nindi kaynar idi kuşaklar Enişmelerinde deri boylarında yanaydı bizim uşaklar var idi seni sigen çaplar Nindi
kuşaklar İniş boylarında deli boylarına yanaydı bizim uşaklar yanaydı bizim uşaklar kaynar idi senin kuşaklar meşebet şöyle Şabi gidin İsteminim туғаны Кари Она прям вот так что ли? Ты чё? Кызым, ну жалко же Келе, Эльфат Эльфат, ну Бар иде seni сүйген шақларың Инде қайнар иде құшақлар Eniş boylarında, dönü boylarına Yanaydı bizim uşaklar Ufa birge. Var idi seni suygen şaklar Kaynardaydı kışaklar İniş boylarında Dönü boylarına yanaydı bizim uşaklar Ufa birge. Var idi seni suygen şaklar İndi kaynar idi kuşaklar İniş boylarında dönü boylarına yanaydı bizim uşaklar Yanaydı bizim uşaklar yanaydı bizim uşaklar Şuvar. kaynar idi senin kışaklar yanaydı bizim uşaklar kaynar idi Hinin Kuşaklar. Что это? Ufa rahmet big zor. Будешь великим обломщиком. Не, подожди, Китмэ, ладно? Нет, классно. Подожди, Китмэ, сейчас. Просто не уходи, ладно? Кызым, привет. Привет. Рахмет сиңа. Рахмет, кызым, бик зор. Бұл сабыны ма? Это же мыло, да, кызым? Рахмет сиңа, бик зор. Кел, әпитем біріне генә. Рахмет сиңа. Это же традиция! Это же... Неше ел уже? Не помню. Наверное, дүрт, беш? Да? Дүрттір, наверное. Ол ел сайын шондай оригинальный подароклар белән келә безгә, күрдегезме? Это очень круто. Мен аларны коплю. Это прям... Да. Прям рәхмәт матурым бик зур. Ой, какая я... Бу вообще... Бу... Эй, серьезный гына түгел, монда прямо мен натуральный, теге билсез, нисез монда. Атамашики. Кызым, привет. Привет. Вы миңамысың? Давай. Рахмет сиңа, бик зур. Кызым, какая ты крутая. Вообще, кызым, ты очень крутая. Шундай прям. Әнең ясадымы? Ага. Это очень круто. Ладно? Все, хазір прям ортыңны ортқа шығар, алдыңны алға шығар. Мы принцессы, мы крутые, весь мир принадлежит нам. Угу.
Как дела, кызым? Все нормально? Мен сені қарап ятам Инстаграмнан. Бүгін генә жырлағаныңны қарап яттым. Нәрсе жырлады қарай кел? Капитан, я с тобой пела. Инстаграмнан қарап яттым. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт. Ничек? С днем рождения. Как сестренкаңның хәлләре ничек? Айдина. Yok, я знаю, что Айдина. Как она? Растет мы? Нормально мы? Привет ей передай, ладно? Попу укуси от меня, ладно? Айге. Хыяр, кишер, помидор. Главные кишеры в арада. Подожди. Неужели бір матур сөзді айтмайсың? Достар, мұнда таныштырып тұрудан мәгіна юқтыр, наилна Айгүл Габдуллина үзе бүгін біздің білән. Подожди, Айгүл, сорян, у нас проблема. Кызым, нәрсәме? Сфоткаться. Давай, кызым, давай. Кел мұнда, кел. Былтыр концертыңа келгенш, булыр хәтле булыр да бу хәтле булмас деген идем. Кичә Зифа апа келген. Зифа апа әйткән, күрдем Инстаграмда. Бу баруың белән барсаң, кая барып җитәрсең дигән. Мин һаман шулык сүзне әйтәм. Булыр да бу хәтле булмас. Шаккатам. Сыкланам, горурланам, аптырыйм. Шулык вакытта синең белән хисләнәм, дус булуыбызга мөкиббән китәм, горурланам. Һәм мин сиңа хатын-кыз бәхете телим. Әйтәсе сүзләрне тагы да әйтеп бетерермен, соңрак. Туган көнең белән! Вообще, смотри. 21 ел эстрадада менің бір тапқырда, бір сезонда алып барушы білән эшләгән булмады, потому что, не знаю, нәрсә кедер келіп шықмайды, шунда бір нәрсә шығып сөйлей башлыйлар да, сәхнә артында басып тұрам, ашуым келіп бітті, шунда нәрсә сөйлей шунда. Давай син, раз уж решился, син будешь таким брутальный, сексуальный, самый красивый ведущий. А? Ну, син турай баштан. А так. Объяви. Песня про бывших. Юинде! Татар концерты же, ты че? Нет. Яшьтәрчә әйтәм, Давай. Бөткәнскиләр турында жыр. Нәрсә дейді ол? Бөткәнскиләр турында. Біткенскилар турында же? Конченныйлар турында дейм еще. Не, давай просто, короче, давай, не получается. Давай. Күренәм оны. Күрнәм ол юкма? Матур, ой, матур, улиш. Ой, какая Венера, прелесть. возьми крупным планом. Возьми крупным планом, да, вот так. Вот. Әмин менә. Все, колтрама, подожди. Давай. Әмин менә сине сагынмыйм. Фәнзил достым. Громче! Врубай давай! Не, нормально. Her soluşunu sindi balganda, senin işin keyif yanında. Hıyanetin kisti varsın, ökenirge hazır canımsa. Eminimine seni sağırmayım, hazırinde seni atağırmayım. Allah'ıma çıkıp şatırma, kirip aytmam seni atağırmayım. Eminimine seni sağırmayım, hazırinde seni atağırmayım. Allah'ıma çıkıp şatırma, kirip aytmam seni atağırmayım. Ötüp bargan yalgan mezgilge alıştırdın bit seni barısın. Niye
Haman izlep tabasın Ernükelişli paraşa Ufa Birgele! Eminimine seni sağırmayım Hazırında seni tavırmayım Allah'ıma şıkıp şakırma Girip aytmam seni tağımlıyım Eminimine seni sağırmayım Hazırında seni tavırmayım Allah'ıma şıkıp şakırma Girip aytmam seni tağımlıyım Anlaşılır! Öter yıllar, vakit devalar, düzelirler. Yaralar. İkimiz yine birge bulmamız, yaraga yarınar. Eminim resine, hazırındesin Allah'ıma aşık Girip aytmam sina Ayna malatsıyla sağ Eminim seni sağırmayım Hazırındesin tağırmayım Allah'ıma aşık şakırma Girip aytmam sina tağırmayım Eminim seni sağırmayım Hazırında seni tağırmayım Allah'ıma aşık şakırma Girip aytmam seni tağırmayım Sağırmayım Sağırmayım Эшлида. Чистый. Bu malay şey günü үйленirге yürü idi. Тагын азыраак шушылай секирсе болду энди бу. Кызым, зачем он так делает? Bilmeyeyim. Нәсілін ойламай, келешегін ойламай. Нәрсе деп секіре, шунда шул жері білен дейсең, матур түгіл енді сәхнәден чисті. Запасной бардыр инде. А если ты это видишь, нет? Әйе. Көрдің бі? Келем да, Ильфат? Келем да? Көрмәс деп ойладың ма? А? Вообще, самый неэкономный малай бұл группадағы Уфа. Бик әйбәт ул өзі, біз бик яратабыз аның самый неэкономный шушы. Һәрбір пиджакка 4 шалбар алабыз біз анарға, 2 ботинка алабыз. Пожалуйста, бұл хәзер тегем матур ТВ-га әйтәм, пожалуйста, ботинкасын гына яңадан якынлап алмагыз, потому что скотч белән бәйләп куйган. Күрдеңме сен, юкмы? Күрдеңме сен? Скотч белән бәйләп куйган ботинкасын, потому что ялтыравын төшергән уже. Яңа елга хәтлек 2 шалбар, яңа елдан соң 2 шалбар тегеп карыйбыз, ямап карыйбыз. Нәрс тәшләтә ул аны белмим. А? Күрмәс дип уйладың, Фәнзир, киләме дә? Сикермен дә бит. Киләлме дә?
Просто кел. Тимейм. Я, кара. Карале бана мында. Коя фензильники кебек тәтей шалбарың бархатный. Мына мында карале, пожалуйста. Карале мына мында. Яртса. Где? Уфа концерты, съемка, бір атна алдан предупреждать итәргә тотынган идем. Самый кульминационный көннәрнең берсе дип менә бу нәрсә бу? Вообще каян алдың син бу ямсы шалбарны әйтермен, нәрсә бу? Илфат. Паркер. Мен ана секірмедім. Сіз бір-біріңізді қарап шығыңыз енді. Бүтісін қара бере Yok, мына сен өзің киініп біттің, сіз бір жақтан шығасыз. Просто Зато посмотрел вот, өзіңді. мына Ой, менің бысы еще шалбар. да. Зихар Вот бұларын это. кисіп қалдырасыз, что ли, дейм. Капитальный. Кызым, түртелі, бысыты нәрсе, Ильшатқа тоже әрбір пиджакка икішер шалбар алабыз забыл? Потому что обычно мындай зор шалбар болмай, и Алина екі шалбардан бір шалбар теге забыл, что ли? Әлі Ильфаттан күле бит. Ильшат. Тоже мен бұрылмартың білен түсі бүтенірек. Матур гына бар? Матур гына кіріп бара. Вот шулай, давай. Шуны хатты кішіден күлөге. Все, давай. Ғұмыр бойы. Ушел. Міне шулай крейң білен гына ушел. Смотри, малай, расслабились. Ой, бысы молодец, бысы улиш. Кімнің матур, молодец, малай екен, бысы өзі чистай. Бәрләсің экранға. Рахатланалар. Ой, кошмар, ладно. Я кисіп қалдырысыз енді бұсын, ладно, потом. Ужас. Рахат. Заллар тулы. Халық әйвәт, тамақлары туқ. Күні бойына куражыт сейтелер. Анары кештен концертта түні бойына куражыт сейтелер. Анары дальше кетелер бүтін Уфаны арқылыға тұрқылыға. Үліш мұнда. Сіз Уфа мені ойламай деп ойламағыз. Мен бит қырайдан қорағандағына телемелі қатын кебек. Тақты ойлайм мен. Бүгінгі күнде татар башқұрт эстрадасында 2000-нан артық жыршы бар. Сіз любойының концертына барып отыраласыз. Мұнда афиш үстіне афиша. Ләкин сіз хүрмәтлі біздің концертқа келесіз. Мен бит аңлайм, билетына да ақша керек, бензиніне да ақша керек. Нәрседір киіп барыға керек, мужикны уговаривать етірге керек. Әлі ол сені жиберсін үшін бір ай уговаривать етесің. Өзінді ап келесің келсе, ярты ел уговаривать етесің аны. Мен как будто білмейм. Еще аның үстіне шоның қадарлы бөлеклер білен келесіз. Мен шын көңілімнен сұрайым, бүтін молекуляр составым білен. Я Раббым, Аллах тағалекейм. Амин деп отырыңыз на всякий случай, ладно? Пожалуйста. Меңа деп сарыф еткен һәр бір тиініне кәдәр ақшаларын миллионнары белән тапкырлап үсләренә ишеп түріп төшерсәң ярар шушы бәндәләреңнең. А вдруг? Yok реально. А вдруг дегеннән Ходай бабай карап утырадыр. А что это булар оптым сорыйлар бөтенесе бергә? Амин дип куйыр да, ишалт, пожалуйста, жалко что ли. Астыннан чыга алмыйча тыпырчынып жатсалар ярар. Эй, Худайым, кайларга гына туздырып бетерим икән инде хәзер моның кадәрле күп акчаларны дип интегеп уйлап ятканда. Мин исләренә төшеп тагын бер тапкыр минем концертка килеп утырсалар ярар. А вдруг? Құшағында қайын арыны Жиллерін азылап йықлата Жиллерін азы нәрсәсің ол Сен болғанда құшағыда Сен болғанға ғына дүниям Тылсым тулы мұғжиза Әйләндің сен сүйіп туймас Сірлі бәхет қышыма Сен болғанға ғына дүниям Тылсым тулы мұғжиза Әйләндің сен сүйіп туймас
сірлі бәхет тұшыма. Tünlerin salkın kügen, ay yıldızlar bizegen. Bitmez yılı alıp yaşayın, senin nurlu gözlerden. Sen bulan ağına dünyam, tılsım tuğla muciza. Eğlendin sen suyup duymaz, sırlı bәхет қышыма. Сен болған ғарына дүниям, тылсым тула мұғжиза. Әйләндің сен сүйіп туймас, сірлі бәхет қышыма. Яшынарның уға кіріп, жүрегіме қадалған. Сен болғанға балықым жерде, сен болмасаң ян аламам. Сен болғанға ғына дүниям, тылсым тула мұғжиза. Әйлендің сен сүйіп туймас, сірлі бәхет қышыма. Сен болғанға ғына дүниям, тылсым тула мұғжиза. Әйлендің сен сүйіп туймас, сірлі бәхет қышыма. Илнур Кулахметов. Ильсия Бедрдинова. Бу бит Илнур Кулахметов бит бу Башкортостан. Ильсия Бедрдинова, Татарстан. Бұлай орт білән барыға ярамай. Неге? Сізде шо әйтмейлер, что ли? Менә бұлай орт білән барсаң, тұрмышың ортқа кете дейлер, короче, бізде. Ну, приметасы нашар. Ну, просто бармай и все, зачем? Олай болғас, баралам да былай керем деген. Ой, бұлай вообще ярамай инде. Біріншіден қолына кісәге тығырға ярамай. Даже, да, Айгіл? Ярамай же. Яқ, сәхнәдә қолына кісәге тығырға ярамай. А еще халыққа орт білән бұрылырға ярамай тоже. Вообще ярамай. Тегеле ярамай. Былай да ярамай. Нисек кіріп кетайым ша мен? Нисек кіріп кетейдің хоң, әлік? Ну, давай, елмайып, давай. Елмайып. О-о-о. Айт. О, так, нормально, все. Хорошо. Сызғырға тоже ярамай, кстати. Yok, ярамай, шынап. Білмейді. Сызғырға тоже ярамай. Оқшам болмай. Кірісізде шулай ма? А мұндай үш пішмақ баған астынан шықсаң? Әйе, бойың өсмей, не шырта, короче. А пішмаққа отырып ашасаң? Кеуге шықмайсың. Смотри,
Qaynar şeyini stakandan kolak bilen işip otursan, mujigin alkaş bula. Зря күләсіз, kızlar, это работает. Это работает. Kızı değil mi? Sладкіні көп ашасаң? Ябыша. Қарағыз, Уфа, қазір вообще не по темедір, может, әбет просто еске түшкеннен гіне айтам, мен білмеймін де, бәлки сіз білгенсіздір ілікті, но мен көптен түгел білдім, менің взрыв мозга просто. Оказывается, мантуға су тидірге яраған екен, білейгіз мұ шуны? Серьезно. Білейгіз еме? Сіз білмейгіз. Короче, яңа елдан соң, өзім еденлер юам, и телевизордан бір профессор сөйлей. Я не знаю, откуда это ушло в народ. Никогда никаких водных ограничений не было. И тогда можно было мочить манту, и сейчас можно мочить манту. Дэй! Как мен айтам, по-моему, бұл профессор бек ақыллы түгіл. Как можно мочить манту, үләсің же? Yok, реально, біз ручка білен белгілеп қояйық. 0,5 болды, 0,6 болды. Даже? 1 сантиметрдан орта башласа. Все, бітті, тәқаратың олда, қарауатыңа мініп ят, значит, үләсің. Точно үләсің уже. Ярамый мантуға су тидіреге, ей. Біздің әти бик шепетельный кіші. Тас білен суап кіріп, табурет кістіне қойып, мен оң қол білен башны юайым еме, әти кіреді, соң қолны шой тұтып тұрайы. Жоқ, мантуға су тимәсін үшін. Мұншаға барғанда әти пакет білен, зәңгер изоленті білен буып урап бейлеп жіберей. Как будто тирлемәгендір де енді олда, суда кірмәгендір инаныр. Сақлаған енді бұл, өзіне көрі. Әти қызы жы. Уфа, мен бір вақытта да яшырмәдім. 11-ші классыны бітіріп, Қазанға оқырға кіргінші, 18 яшыма кәдір мен әтінің етегінден түшмәдім. Биллахи. Біз даже әтлікке де әти білен жүрейік. Мен көргенне әни көрсе Аллам сақласын андан, но мен ни разу әтini сатмадым, бір тапқырда. Өліп яраттым ғұмырым бойына әтini. Ол нефтяникларда ішлейді мәрхум кейім, ертеңгі сағат 5-те, екінші сменадан іштен қойтайы. Мен әйме жігітлер янынан қойтайым дискотекадан. Ужас, бүтінісін сөйлемейді. И әтінің қарауатына кіріп юқлыйдым, чтобы әти мені көтәріп, ап кіріп, өзімнің қарауатқа барып салсын үшін. Представляете? 18 ешке кәдір. Соңғы елларда ғына әти әзірек возмущаться етірге тұтынды. Сен қызым центнер ярым болдың, менің белім ішкіна, пожалуйста, кіріп юқлалы өзің деп. Мен ештімәмішке савышайым. Яратайым шол моментны. Шын ират құллары көтәріп, яратып бет ол қызлар. Әтиден нефт есі келейі, шипры есі келейі, самағын есі келейі әтиден. Менің әти. Өліп просто нық яраттым әтені көмір бойына. Еще дефицит ол біздің семьяда. Нық бірден бір ират кіші әтейді. 6 пішмақлы бәлекейгіне үй, үйде әби, әни, үй 3 қыз. Міне мұжылдап тұра қатын қыз. Еще біздің яңа подружкалар жиылалар бейді. Бір үй. Колорадский жук кібік міне үйде гіл қатын қыз, гіл. Әти іштен қойтайы, әтиге орын юғыйы. Бұл сағада басып тұрайы шулай қорап. Гүлсейне әкімнәрсің бұлар деп. Шундай нық көңіл төрінде қалған, апайға бір 17 яшілер тересі болғандыр индан да. Бұла бет әлі міне ажа уярған вақыты. Бар ма шундай сөз сізде? Нет? Әгел, нәрсе деп оңнатайым саңа? Ажа уярған. Но это когда қызларының бұрынына жігітлер есі кіре, и прям теге еш от кібі қолы жғырып тұра, но тоқтатып болмай уже міне. Бесполезно, короче. Бейлеп тұта тұрған түгіл уже, бұл бейден ішкінған. Шундай вақыты, бұнда 5-6 подружка жиылғандар, шәй ішіп отыралар, крутойлар бұлар, дискотекаға түшірге. И мұнда мені Мишарави тут как тут бітінде, ақыл еретірге. Қыз бала, вақытында кеуға чығырға тиеш. Ана дурак келіш кеуға беріп қалсаңына, башына ақыл кіргеш чықмай оланлары. Пока алалар, барығыз, освежи шағында. Әви. И мұнда әти қойтып кірді, но бір нәрсе әйткендір енді яңадан. Әтиге опять орын yok, апай тұтынды, вот, пожалуйста. Кеуге чығырға, мәне, нәрсе деп чығырға, мәне, мұнда ол. Видишь, әлі қойтмады, сразу возвращаться етем. Мен даже кеуге шықмен бір қошанда деп, апай әйтіп те бітірдім ала. Әби, шап үстелге. Айт! Ғауна. Іста сөйлейсің сен.
Her bir üde is çıgarıp yürür için güne bulsa da bir irad zatın asrarga kirek. Zakonu şold. Ужасы mı? Nişik tüzesin bunda? Әтеш шығып кетейді, әтеш білән сөйләшіп отырайы. Ей, Петя, аңлайсың мысың сен менің хәлләрне, Петя, сенде да чырта бит бу хатына. Потом әби өліп кетті, анан біз таралыштық үшібіз де, анан әни кетіп барды. Әти ялгызы қалды. Вообще, әгер де ихтибар еткен болсағыз, хатын қыз ялгызы қалу бір нәрсе. Бар-бір нендедір юбаныш тауып йөрейме хатын қыз. Балалары белән шунда күлмәк алыштырып карый, сериал карый, йылый, зарлана, ишен бушата ул. Ират кеше алай түгел. Буквально ярты ел эчендә әтидән бер нәрсә калмады. Билекәй генә, ябык кына, ашамый, урамга чыкмый, кешеләр белән сөйләшми. Күз яшы монда гына тора иде әтинең, вот йылыйм дип. Мин хәзер уйлыйм инде, но мин әйтәм, күрше җәдиткә кереп зарланып утыра алмый бит инде ул. Ират бит ул. Мин бу җырны быел махсус әтинең рухына багышлап яздырдым. Һәрбер сүзен, Ренат Галяскаров һәрбер сүзен йылый, аннан соң Илдус Давлянов көен йылый язып, бәгер түреннән чыккан җыр бу. Һәм минем иманым камил, бүген залда утыра торган әти кызлары һәм кыз бала үстерә торган әти кешеләр. Сез мине бик яхшы аңларга тиешсез. Нәкъ менә кыз белән әти арасында бүтән төрле планета мәхәббәте була, ул башка төрле айруча, көчле. Эх, әти. Яңа уен чыкка миннән дә сөйене, мыек астыннан шат гына көлеп. Кайтыр иде әтием яныма, хәтерлим мине кичәге кебек. Әтиләр җил давыллардан саклы, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклы, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Яратуы шагыла күзләрдән, купшырагу матур сүзләрдән. Әле дә авыр чакларымда әти синең белән сөйләшәм. Әтиләр җил давыллардан саклы, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклы, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Иске гармонан, шыбырка, куян бүрекләр. Алдыңа отыртып, матайда йөртүләр. Тізе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Термос төбендә чәй, прима тәмәксе. Әкренгач сибенгән шипырының исләре. Матчада талчыбык, сарайда таган. Эх, әти! Бар-барысына синә калган. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан
соқлы, әни тыйған әти білән яры, күз қарашы білән әрлейлер, кең көңілі аты қолы. Kızım, esenlik kurdu soruluk sana. Uzak yaşa, vakitli bul. Сказал, больше не сказал. Benim әти. Benim әти. Привет, кызым. Сәлем. Кызым, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт сиңа. Менә монда календарем. Давай. Бәләкеш. Ага. О, да ладно. Гүлдан ағай. Да ладно. Сіз келдіңіз мінесің. Мен көңілім білән күттім, әйтем, концерт алынан кіріп шықмады. Значит, келмеді енді бұл деп ойладым. Гүлдан ағай, рәхмәт сізге, бек зор. Өші бек зор рәхмәт сізге. Ел сайын, 3-4 ел рәттен уже. Бұл менің үшін бек зор ғырурлық. Сау сәлемет бола көрігісі шундай шебер үліш. Привет, кызым. Кызым, привет. Рәхмәт сиңа. Бик зор рәхмәт. Это что ли сен өзің ясадың? Да ладно. Име? Ана. О! Больше ни у кого нет такой бабочки, кызым, представляешь? Только у меня есть такая бабочка. Так круто. Сиңа рәхмәт, бик зор, еме? Папа передает привет тебе. Он в армии. Хорошо, кызым. Ты ему тоже привет передай, ладно? Ильсиапа дейін, и вот все 1000 человек, все привет тебе передали дейін, ладно? Хорошо? И сен соға айленіп қайтсын, и скажи, концертта күтем деп айтты дейін, ладно? Давай, пока, кызым. Ай, Зарина! Қозаннан? Айме? Да ладно! Ой, да ладно! Чтобы вы в душе всегда оставались маленькой девочкой. Мен шондай енді матур. Вообще ақыл кірмесе кірмеді башка. Рәхмәт бик зор сізге. Вы не говорите так. Да нет, уже 43-те кірген ішіға башларға тиеш уже, да. Рәхмәт бик зор сізге. Рәхмәт бик зор. Ава, привет, атырым. Кызым, привет. Привет. Давай. Давай. Рәхмәт сиңа, кызым. Рәхмәт бик зор. Сен что ли меня боишься, что ли? Да ладно, мен крайдан қарағанда ғана шундай нормальный мен. Спасибо вам. Рәхмәт. Сіз мұны көрдіңіз дейме? Үліш. Хазер, Уфа. Подожди, жиылым әлі баштан. Мен, короче, Уфа концертына деп кірфікні наращивать еткен ем. Ансы остағысын ябыштырады, ашылмай бірсі үліш мұнда. Сорақ қатын ем. Қызлар понялей ме? Жігітлер ни за что не поймут бұл выражениені хазір. Хазір қаршығызға тәкдим етесі келе, бұйылғы программадағы ең яратқан номерларымның бірсін. Ай, шибәрлер өзлері білсәңіз. Ай, қызлар, костюмлары матур, жырлары, биюлері, ғырыв ғадәтлері матур, чатнап тұрған башқыр жігітлерім, Илнур Кулахметов, Илнур һәм Илгиз ике игізәк жігітівіз, Ахметовлар.
Тай қара Алпакилля Алпасында бірәу килля Отырғанда уйемірі Таянығанда тау емірі Ағай қара Алпакилля Алпасында бірәу килля Отырғанда уйемірі Таянығанда тау емірі Инай қара Алпакилля Алпасында бірәу килля Отырғанда уйемірі Таянығанда тау емірі Илнур Кулахметов. Илнур һәм Илгиз Ахметовлар. Сәхнәдә Айсхана, Якутия. Сәхнәдә Сергей Тихонов. Урыс җегете, 65 яшь. Давай! Это наш богатырь! Это наш батя! Ну, Серега! Давай!
Sahnede Kreş'in kızımız Karina Hayrullina. Özümüzün Tatar jigitlerimiz İlfat Gaziyev, Tenzil Şarifulli, Nilşat Kisamutdinov. Ana indi gruppam var benim, ko'rasizmi siz? Men bugun boshimni kesirga berem. Tatar Boshqirt estradasındagi eng shiverlari ham eng talantlilari baribir menikilar. Minglagan talantlar arasından biram tiklab jiyib olgan oltin burtiklarim alar menim. Alar prosta muzikant, prosta jirshi yoki biyushigina tugul. Alarning har birisi eksklyuzivniy, universalniy, unikальный shaxslar siz ko'rib turasiz. 21 yil bo'yina menim gitaristim bo'lib ishlagan kishi. Eng ulisi ham eng hurmatlisi bo'lganga ko'ra biz ana zo'rlab turkumimizning atisi deb ataymiz. 65 yoshlik o'ris jigiti, mana degan Sergey Tixonov, это батя нашей группы. Не, бать, нет, давай. Türkümüzdeki en yaşı Kreş'in kızımız Karina Hayrullina. Yakutiya, Ayskana kuydu malahınlar bataktırın ağır. Rahmet. Получилось? Әйе. Ладно. Ayskana bizde 6 yıl işleymeyin. Bu yılgın öğrendim hala onun familiyasını aytırga. Hala onun otçıstvosu var tağını 2 tapkır uzunrak. Әнишек sizge bizim Boshqirt burkitlarimiz Elnur Kulahmetov, Elnur ham Ilgiz Ahmetovlar. Yigitlar. Ham albatta o'zimizning Tatar jigitlarimiz İlfat Gaziyev, Tenzil Şarifulli, Nilşat Kisamutdinov. Hem men Yirsiye sizni tag'in bir ko'rar edim ana rahat. Dağlarım Ketib birgala. Oha. Kırlarımda bulun güllerimde kalmadım şuniga kalmadım. Qayttan sayınıp gelen gibi Büyük dramın su dallarım. Dallarım, dallarım, dallarım.
şunda kızım koy. Koçum. Ayşe. Dengiz dağlar aşağı, şırlar aşağı. Ömrümünü sizge beyledim. Kişirigizmini yıraklarga. Taşlap gitken işin dallarım. Ufa birge! Dallarım, dallarım, dallarım. Sizri dağır bir gürer idim. Dallarım, dallarım, dallarım. Sizge dağır bir kaytar idim. Давай dağın şöyle. Üzümler gitken yollarıma Karı karı gözüm daladır Yakın olay öten yaşayalım Kaydam sizge kaydam dallarım Ufa birge! Dallarım, dallarım, dallarım Sizri kalır bir gürerim Dallarım, dallarım, dallarım Sizge dağın bir kaytar idim Dallarım, dallarım Sizri dağın bir Birge! Dallarım Он поет, что ли? Еще поет? Ufa kışları! Dallarım, dallarım Sizri dağın bir Он поет Dallarım, dallarım, dallarım Sizge dağın bir kaytar idim Dallarım, dallarım, dallarım Sizri dağın bir gürer idim Dallarım, dallarım, dallarım Sizge dağın bir kaytar idim Sizri dağın bir gürer idim Dallarım Dallarım İyi misin? Kızıl kotak ülgürü betelmedi. İpteşimde paprov ettim. İptaşını попробовать ettin? İpteşimde paprov ettim. İrtege kızıl kotak готов et. İlşat'a berem. Bölögemde bul eytir. Покажи. Kırdım. Şu hala конкретный kişiler var dünya yüzünde evet. Пришел, сказал, сделал, ушел. Вот прям, рахмет. Бик рахмет. Давай. Бүгінгі күнде Түркімде 6 түрлі милләт эшли. Һәм 3 түрлі дин. Сіз концерт башланыр алдынан 1 минут алдан сәхнә артына кірсәгіз, бізде шундый көңіллі. Бірсі пышмақта шоқына мыштыр, бірсі отырып бисмилласын оқый. Бірсі идәнгә ятып нәрсәдер тырный, ул Айсханныкы вообще қызық. Бу теге гастрольләргә чыгып китәбез, озак ара барабыз бит инде автобуста. Күпмедер баргач, алар һәрберсе тотыналар өйдәгеләре белән сөйләшергә телефоннан. Представляете, алар бит үз телләрендә сөйләшәләр, бөтенесе дә. Ул полный тилеләр йортыннан качкан автобуска. Беркемне тыңламый, беркемне аңламый. Мин главврач психиатрический клиники кебек хис итәм андый вакытта үзем. Прямо үлеп яратам шуларны. Һәрберсен айрым-айрым озак еллар бергә эшләргә насыйп кына булсын. Һәм быел ниһаять менә мондый милли киемнәре белән номер эшләп куйдым. Күптәнге хыялые. Наконец-то күңел түреннән галочка куйдым. Әни шулай өйрәтә. Кызым берәр нәрсә эшләргә исәбең булса, кешегә сөйләмә. Астан гына эшләп куй, шыпырт кына. И күңел түреннән галочка куйды. Мәктәптән кайткач та бутыеңны юып куй, каткынчы. И күңел түреннән галочка куйды. Шул галочкага алданып үстек без.
Сауытыңны юып қой, ашап бітіргешті, сразу. Әти бүтен шейреті. Әсті, көрмеген қатығың болсаң, ол сенің қызым. Байдан бері шалдыр болдыр, ол тарелканың түбі тешіп шығарасың, нәрсті деп ашап бітіресің, соң ол қатықна. Бір-екі қолақ қалдыр да, холодильникқа тықта, көз ауты сауытын юмайсың де. Менім әти. Шық яратмайсың енді шондай әти нейме? Әне ұрышайы. Әне ұрышайды да, әне мені ұрышқан үшін әти әнені ұрышайы. Сен өзің іш жоқтан іш ясап ерейсің, ертегі таң тешігінен барыбір қатық салып қоясың, нәрсте деп юасың сағаны қар күнні деп. Вообще, Уфа қарағыз әлі, біздің семьяда бек қызығы, біздің әти шондай бәлекейрек, әйме, и псих. Мен кішкіріп айттым бетеме? Короче, әти бәлекейрек, әни әтиден бір башқа ұзын үйі, представляете? Вот так вот. И менің теге апай тоже ұзын, икісі де ұзын. Мен түпшік бетінде, мен үшінші заводның кіші қолмаған мысың шонда білмеймін. Бірақ производство. Метр ярым тәкірлік көкей шыққанда қотқан меңа бой оқшыры мұнын, короче, қалмаған мен. Теге икісі мотор. И әне шондай ұзыны, шондай фигуристы әне, шондай правильный осанка білән. Зәп-зәңгәр көзді, қап-қара шешлі еші. Ярар, епкен шойғына сөйлеші. Қойыншы қандайың сен аны, көрші ауыл қызы бетейін то. Қызым, сен ол идәнләріні юдың мұсың? Меттем юдым шо. Сен ол қарауатларыны, диванларына етіп қойып юасың мұсың? Меттем қайыншына. Терзе түбіндегі гүллерге суда сиптің мұ қызым, меттем қайыншына. Эй, молодец. Қая кел бір мотор, бір көрсәтейм әлі сен ашуның үшінде бірсінде алып кіріп кетті де залға. Әне, диванны етіп қойған теге. Ітшегісі өскен, диван астында. Бұлай етіп күлмәгіз енді, прям обидны болып қойды. Мендегіне шыққандыр енді ол ітшегісі. Шығайынды ол? Шығайынды ол просто менекі ұзынырағы езгіне. Әлі ол диванның бұтына оралып, тияққа шығып басмаған болса тұрпайып, яғни көрмегенде болыр. Сары өзі, емсіз предатель. Әне айта, қызым әне тәрзә түбіндегі гүллерің су себеп тұрға жиям яшыл отыра бысына иқтибарың жетіп бітмегендір енді. Бір әшелек суап кіріп соғалы шуарға яшелленмәс мекен дей. Ужас ебі. Уңған, короче, бұл уңғанлық, арғы яққа шыққан мұнда уңғанлық. И бір күнде тоже үйде қорап отырам да, оказывается, мен айтам, менің бүтін әйбірні техника ішлей екен. Сауытларыны да машина юа, кірлеріне машина юа, робот-пылесослар жиыштыралар, мультиварка ашарға пішіріп отырайымы? Мен өлгірмейм. Өлгірмейм, қызлар, беллақы. Yok, мен нәстәдір ішлейм мен өзі күні бойына, но мен өлгірмейм. Менің мұнамында кәнфитләніп, сөйлеп тұрасымда келмей. Ой, менде шындай порядок, енді мұна шында шкафларда, мұна порядок. Yok! Бүтіні біз бір шама. Қунақлар келгенде, как будто біз гүл шулай шиста яшайбыз, а? Жидым да бір күні мен айтам, так больше продолжаться не может, или менің үйім чистоматур ухоженный бола, или мен чистоматур ухоженный болам. Біз икіміз де одновременно чистоматур ухоженный бола алмайбыз. И все, мен қол сілтедім, короче, үйге. Өзім ойлайым, қарағыз, мен нешін деп айтам мұны, өзім ойлайым, мен айтам, менің әне нешік үлгірдім екен ол. Бәлекейгін әйді шының қоллары, ябық қына. 25 соты бәрәңгі бөкшасы еді, 15 соты яшілше бөкшасы, 2 сыйыр, 3 үгіз, сарық, қас, тауық, өрдек, аның вообще шөтін білген кіші үйгі еді. Үші үйде қойнанай, чікте қойнанай сізді. Биомать. Биомать, әти, 3 бала, әлі бет ол әр күнні ішке бара. Әр күнні тәміл ризық, шипшіста үй, егіл елмайып тұра тұрған әне. Как? Как? Бұл бет Уфа, мен қазір менім әне турындағына сөйлемейм, мен бізнің әнелер турында сөйлейм, сіз сезесіз мұсың? Біздің бірі біздің де пішірек постельда ұйықлаған болмады.
Менің көз алдымда тұра түнгі сағат 12-ге kadar әне мұнша верандасында қол білән кірлер юайы. Аппақ иттіріп, ол юрған тышлары, ол простынялар. Как? Нешік ағартқан оларын шуның қадарлы иттіріп. Анан 35 градус салқында аяғына бұты киіп, ялан аяқ шығып кете шешмеге шайқарға. Ялан кул. Анан шайқап кірейді де кір бауына іліп, кептірі деп айта алмайм енді, тоңдырайы. Анары екінші күнні алып кірейді де тіз башына шуартлатып, сындырып, шифанер ешігі башына іліп көя етегі простыняларыны. Йылғалар болып аға бір мәлеймі иден ортасынан. Салқын тәмліп парашу исе шыға иге. Эй! Бая көрсеттім бит әлі видео, әтейнің 3 күні сөзі қалған истәлікке. Әнинеке yok. Видеосы да, фотографиялары да yok çünkü. Әни өлгенде меңа 20 яшие көрәсін балашаға болып қалған мындыр енді. Һәм уфа менің сізге әйтер сөзім бар. Шын көңілімнен. Әгер дә әти әниләрегез исән икән, төшірігіз әлі шуларны видеоға. Просто так, мытыр-мытыр келіп йөргәннәрен, шәй ішкәннәрен, жырлап отырганнарын, сезне ұрышқаннарын үзләренә күрсәтмишегенә төшірігіз әлі. Только бүгін төшірігіз, ертеге соң болырға может. Алар китәләр. Вообще сіз уйламаған күнне китеп барачаклар. Һәм күпмедер гомер узгачтан үзәк үзге шитереп шуларның тавышларын ишетәсе килә башлый, бер генә тапкыр. Ә менә бу тормышның шундый нык сындырган мизгелләре була, ул вакытта беркем күзгә күренми. Әти белән әни янына кайтасы килә. Менә шул вакытта шул видеоларны кабызып карарсыз. Ах, Элсия әйткән дип куерсыз әле менә. Мин нык-нык көнләшәм, әти әнисе, туганнары исән булган кешеләрдән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, йыраклардан әнкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымда тибрәлгән. Тирән сагынудан уйшанланган күз карашым сезгә төбәлгән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр, нигә йитергән икән теләгән. Әйтегезче миңа, мәтрүшкәләр,
ошаған. Yok, bısı түгел, псие. Мин гап-гади авыл кызы. Юк, мин мұны ғарурланып әйтәм. Мин авыл кызы. Бүтін нормальный авыл кешеләре кебек пешән чабып, су ташып, сыйыр сауып, галуш киеп, кирләр шайкап үскән авыл кызы. Күпме генә текәләнеп шәһәрский булып йөрсәк тә, безнең тәнебездән бәлеш исе килә. Илсияне авылдан тартып чыгарып булды. Ләкин авыллыкны Илсиядән мәңге тартып чыгарып булмаячак. Сөйләнеп торам инде. Мин бит әле тыкрыкның да тугрык түгел, переулок икәнен күптән түгел генә белдем. Төрле чаклар булды инде. Ялгыштым да, сыңган вакытлар да булды. Сезнең белән бергә еладык, серләрне сөйләштек. 21 ел буе минем янәшәмнән атлаган минем тугры тамашачыларымсыз. Һәр берегез алдында башымны түбән иеп, рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, кайчандыр мин су буенда казларга концерт куйганда, Илсия, син берәр кайчан зур сәхнәгә чыгачаксың дисәләр, мин билләхи ышанмаган булыр идем. Бу минем төшемә дә кермәгән зур хыялым иде. Тилесин, кая ашкынасың, син бит гап-гади авыл баласы. Булмый диделәр. Булды бит. Belmeselem bulmasın. Yerine ağıl bağlı. Bizi gitti bu bana. Bizi gitti. Ufa bulgan mı son yok mu? Ne güne ağıl bağlarından buladayım. Ufa birge dostlar. Öptüm kalgan tengi ağır. Yokluyağı sürgen otur. Kayttım sina yıllarızgaş. Hatırını görmüyor anday. Su boyunda uşak yana. Kim kabızganı. Düşsemeler su boyuna. Kabar mümkün balaşaklı. Su boyunda uşak yana. Düşsemeler suyuna, kabar mümkün balaşaklı. Tanış sulap yoklayalım. Yerim denge uğramında. Tanış sumak tanış kıyı. Utsuz da min görem mında. Su boyunda uşak yana. Kim kabızgan uşakta. Düşsemeler su boyuna. Kavar mümkün balaşak mı? Su boyunda uşak yana. Kim kabızgan Şunday kızık, siz bir tapkır matruşkalar jırında yılmaydınız, bir tapkır su boyunda uşak yana. Şu iki güne normalli jırım var короче. Ne güzel, пожалуйста. Hatırlasam unutmasam, min başkanı ümit ettim. Yalan tepi uğramında, oyra büsken balam bitmin anda. Su boyunda uşak yana, kim kabızgan Yaşa! Su boyunda uşak yana, kim kabızgan
Kaytım gibi yaşlarıma Damarımın gibi balaşaklı Su boyunda uşak yanar Su boyunda uşak yanar Ay rahmet kızım. Песня Шиэли дал. Ага, сен что жирно яратасың? Это ты мне сама подарила, да, кызым? Сама нарисовала. Давай покажем. Рахмет, кызым. Рахмет, кызым. Рахмет, Бексур. Полина, 6 яш. Вот же. Мына қазір бүгінгі концерттағы ең кульминацион жыр яңгырышы. Вообще нормальный кішілер аны башқаларға бағышлап заказывать етелер. Мен бұл жырға өзім бағышлап яздырдым специально. Мына бүгін Уфада жырлар үшін. Яқшы кіші туған. Ай, кайф прям, кайф. Уфа гуляет! Шушы күн үшін язылған жыры вы представляете? Ивана Продакшн представляет! Яқшы кіші туған бүгін ойласам дейсім кетті. Күнде жай табып тұрасың жер жібірітіп ешірге. Білеклерінің езгісі бүйірімінің түрінен. Елда машина ялар ту келсін сенің күшіңнен. Уфа бірге кетті! Әлде ярый туғансаң бала десең ішмасан. Яшибіріп яшисің бет тағында шулай қыла. Әлде ярый туғансаң бала десең ішмасан. Яшибіріп яшисің бет тағында шулай қыла. Давай еще бред! Сиңа өскөсінлер, дәрежелі исімдер Шкафында толып ятсын мопли киімінер Ауылдашлар ғына түгел, таны сәләмәттілері Еңгіз ярында қызарсын, бір артияғын бір битер Әлде ярай туғансың бала десен ішмасан Яшибіріп яшисің бит тағында шулай қыла Әлде ярай туғансың бала десен ішмасан Яшибіріп яшисің бит тағында шулай қыла Қақырам! Өздірі бет өзәклеріні желкіндірі юреклерінің шулай кассеті бар, хатырлайсыз ма? Флёры Хрыметовныкі. Малай тойларда самағын жеп бәрелер, бір 40 минут әйме тоқтамыша. Шақырған кішілер келсін, сұрағанда берсінлер. Вирус, кредит, ипотека, шикіләтті өтсінлер. Вирус, кредит, ипотека, шикіләтті өтсінлер. Eşiğine sımırık barabı yazsa bir de gider. Dele alırlık bulsun var öyle. Dele alırlık bulsun akşam ki sende. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Давай Серега. Молодец, сен içmezsem Yaşayıp yaşaysın bir tadında şolay kılan Elde yarı kılansın Молодец, sen içmezsem Yaşayıp yaşaysın bir tadında şolay kılan Nay 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 O давай Nay 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 nay
Мен даже көрікмеші. Ой, привет! Привет! Мен даже көрікмеші қиялымна айта алам. Ой, ярабым. Ұзын-ұзақ еллар мына шушылай тамашашылар алқышлары астында, шушы түркімін білән, исән тәнді, нормальный ақыл білән, рәхәт итеп яшәргә насип етәме, пожалуйста. Рәхмәт, отыру. И все, что ли, кетті бит бұл. Дуслар, а хәзер внимание. А хәзер, дуслар, внимание. Вообще, минем... Подожди, Жанка. Рәхмәт, отыру. Рәхмәт, ясын. Дуслар, а хәзер, внимание, бұл кульминационный момент. Менің тұрмышымда һәм ижатымда бик зур роль ойнаған кіші. Это человек, который просто сломал и бүгінгі күнге хәтлек прямо пранзаран кетіріп бара бүтін татар башкорт эстрадасын. Бұл яңа идеялар, яңа юнәлешләр кірткен обалденный минем үшін алыштыргысыз кіші. Это саунд-продюсер нашей ИБА банды. Это маэстро Ильдус Давлянов үзе. Һәм бүгінгі концертта бірінші нотасынан соңғы нотасына кадар сіз иште тұрған барлық композицияларда, барлық аранжировкаларда менә шушы жігіт кула. Прямо чатнап тұрған, но опять башкорт жігіті коя кетесің еме. Башкортостан, Ильдус Давлянов. Біріншіден, көбіректер сіңа. Это торпамы, торпедамы нешек атайлар. Жей күні қырға шыққанда шында пішіріп шығап сала берсе. Сен менің студиянан шықсаң жей күні енді. Менің студияда это ол жей бойына сізге жырлар әзірлеп, программы, яңы программы үстінде эшләп. Нәрсе айтасым келе? Туған күнің білән сені. Қазаннан келіп жеттік. Құтларға бір қашанда келген жоғы Қазаннан Уфаға концерт қарарға. Вот первый раз это такое. Шул исәнлек саулык, ижади яңа-яңа үрләр, яңа хитлар. Бергәләп язырга язсын, бергәләп шулай эшләргә язсын. Бәхетле бул. Без сине яратабыз. Ильдус Давлянов. Һәм Ильдус Давляновның әнисе. Һәм апасы. Алтын кыз бәхете теләйм миңа сәламәт бул. Алла бирһә иҗат шишмәк шулай гел ургылып кына торһын. Күңел тыныслыгы. Малайгыз исән сау булсын, и бергә эшләргә насип булсын. Бөтен татар башкорт эстрадасы чират торалар име? Инстаграмдан карап ятам, и прямо көнләшеп ятам, мен әйтәм, тегеләр эшли, ә мин монда пример кайта алмыйм Давлянов янына. Күңелем тырный. Менә гастрольләрдән соң кайтып төшәм, все, короче, исән генә булсын. Рәхмәт. Хәзер каршыгызга чакырам төркемдәге иң бешеный ике җегетне. Булардан 1 минут беркемгә покой юк вообще. Тимон и Пумба. Берсе Сабаныкы Фәнзил Шәрифуллин, берсе Азнакайныкы Илшат Хисамуддинов. Ufalılar desinler. Ufa kula kete. Hamza kula. Ufa nормальный мısavı yok mu? Gidin bari iyi olamaz.
Бейбей көрсәндік болсам. Бейбей ұпа! Сергей Тихонов! Под ваши бурные аплодисменты! Ой, то не вечер, мне мало спалось, мне мало спалось. Ой, да во сне привиделась мне мало спалось. Ой, да во сне привиделась. Уфа! Уфа сіз мұндамы! Кейде құлақ бірген оп! Міне шыла! Терегі жига! Ой, прилушке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. При знакомом табуне, конь гулял на воле. Давай, старый! Давай! Солдатушки брали петушки, тоже наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены, пушки заряжены, вот кто наши жены. Я говорил или нет? На сцене выступает самый лучший гитарист Татарстана, Башкортостана, вечно молодой Сергей Тихонов! Под ваши бурные аплодисменты! Эй! В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла, люли стояла, люли стояла. Никому березу заломать, никому кудряву заломать, люли заломать, люли заломать.
Сергей Тихонов! Уфа. Ufasız mı da mı? Гуляй, Уфа! Keyif heybetler, heybet. Durmuş деген zurdugunda ağımda karşı yüzer. Yalgızım zor giymede жеңіл түгел güzel. Dağlı dolu dağıltın mı tanımaz dağıl küresin. Kışkıralar tire yaptan topta tire üresin. Eğer kiri burulurga boysunurga uymasam, min buludan toptar ile keşe süzen tanımasam. Şaykala tulkınlan aşıda sındığında gümem. Eyneme yazmış yüzü davul ne bulsa da ülkenmem. Davulu dolu davultun mu tanımaz davul küresin. Kışkıralar tire yaptan tukta tire ülesin. Eğer kiri burulurga boysunurga uymasam, min buludan tuktar ile keşe süzen tanımasam. İrşad, davay! Ay vata! Bunun iştahına pek bükeniştir. Все? Davul dolu davultun mu tanımaz davul küresin. Kışkıralar tire yaptan topta tire ülesin. Eğer biri vurulurga boysunurga uymasam, min buludan toptar ile keşe sözün tınlasam. Min buludan toptar ile keşe sözün tınlasam. Yollar yaşarda, arda sağışlarda sağındırar yaşlık yılları. Köngel kanıga belini, köngel yollar izli yaşaklarga kaytu yollarım. Kaşıksam, adır jırlar sossam, unutular barılık sağışlar. Eytirsinle kaytam yaşıgime, yanlarımda şatta jambıslar. Eytirsinle kaytam yaşıgime, yanlarımda şatta jambıslar. Korrap alga barıp bulmayı yaşlıklı da bulmayı kaytarır. Elere var da elek işler var da barı balga yaşlık yandırır. Karşı kızı kaçıksam batır jaralar sussam, unutulan barılık sağışlar. Eytirsinle kaytam yaşlığıma, yanlarımda şatta jambıslar. Eytirsinle kaytam yaşlığıma, yanlarımda şatta jambıslar.
barılık sağışlar Eydirsinle koydam yaşılığıma Yanarımda şatta canlıslar Eydirsinle koydam yaşılığıma Yanarımda şatta canlıslar А вообще концерт только başlanagın dostlar. Ufa! Sahnede hazır bir isim o şahsında sürme! Ufa hula gitti fırgala! Sizin ya da Münamınca Fırgala bugün aşağıdız Sahnede İbe Barda Ufa Keyifler nişe Nişe Это упадка! Син на ракате, стар на ракате, упа на ракате! Хула, ките! Brigada! Ufasız mındama! Ufasız mındama! Tesse yakın dostlarım Ol yığıldı durması diye Şatlansalar düşmanların bulması diye Emeğini tuğanlarım Ol bizniki tügeli diye Seygen kişi Gitse o taşkım geli deyip Anan işi gelir Kardeşim nece yaplara bak Bir yakalıp durdan yakalmaz Alığa atla Bir gider gelmeyi jirge yaz Davay işte bırak Aydar Kardeşim nece yaplara bak da yığılılar jine Avar giri duruları Taygak yoldan Duratlap baruları Kol silitegen dostlar Dostuge Taşlap gitken yarılar eşitiyar Bere yağılagan Kardeşim nece yaplara bak Bir yakalıp
Üstümde yayıp tarafaz Bir yığılıp durgan yığılamaz Algatla Kırgıra kilime yirge yaz Ay dostlar, bundan 21 yıl ilk Башкортстанның Москова деген ауылында концерт қойдым мен. Бірінші тапқыр Башқұртстан жерлігінде. Ол концертта тоже бұл жырны жырлаған ем. Мен аны бір елда түсіріп қалдырғаным жоқ. Мен білем сізге сөздері де таныш. Бәлки ауыр болмаса. Жоқ, Уфа, давай бұлай. Әгер де шынлап та от души екен, фонарикларыңызды қабызып мұсың, а? Соңғы қошымталарын біргәләп жырласа. Абу Едрит Кудрит программасының Уфадағы 4-ші туған күн концерті деп yazып қояр едік. Бар күшімді жиып тарапас Bir yığılıp durgan yığılmaz Algatlar Бірігірі келімі жерге яз. Давай бірге попробуем. Күшті Бар күшімді жиып Bir yığılıp durgan Algatlar Бірігірі келімі жерге яз. Әкел өзіңіз. Бар күшімді жиып Бірігірі келімі жерге яз. Бірігірі келімі жерге Meyhallersin yazmış Eyde ötsin köngülüm türüne Men özgerdim senin gözlerine Özün salgan izlerin görüne Aşılanma yazmış korkmayım Eyletsin eydir sözünü Bu dünyada şifsiz bekitte Layıklı deyip sanayım ben özümde Aşılanma yazmış korkmayım Eyletsin eydir sözünü Bu dünyada şifsiz bekitte Layıklı deyip sanayım ben özümde
kabat yanlarıma. Bek rahmetli bolar idim sina. Alıp gelsen sen bäxit canıma. Aşulanma yazmaş korkmayın. Eyleytsin eydir sözünü. Bu dünyada şiksiz bäxitke layıklı deyip sanayım özümde. Aşulanma yazmaş korkmayın. Eyleytsin eydir sözünü. Bu dünyada şiksiz bäxitke layıklı deyip sanayım özümde. Aşulanma yazmaş korkmayın. Eyleytsin eydir sözünü. Bu dünyada şiksiz bäxitke layıklı deyip sanayım özümde. Yansam da minutta. Yalnızım kalgan sayın oylar. Alıp kayta ütkenlerge, kız yaşların tükkenlerge. Bir mizgilde yartta kaldı yıllar. Berip miňa awır sınavlar, tüzümlikti alar. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügilmesler yokka. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügilmesler yokka. Tügilmesler yokka. Yansam da minutta. Kar astında ötelgen yıllar. Yaşlığımın hataları istelikte saklayım varım. Жылы ізілеп қазір созымыма қолар. Yürekte kabındı yalkınlar, жылысын бере алар. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügülmeseler yokka. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügülmeseler yokka. Tügülmeseler yokka. Yansam da minutta. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügülmeseler yokka. Yansam da minutta, giysem de minutta. Yaşarım bir minutta, yok tügülmeseler yokka. Tügülmeseler yokka. Yansam da minutta. Yansam da minutta. Evet.
Tenzil Şarifulle. Üte yıllar Gökte biz doğanda yangan yıldızlar Hiç özgermiş Hamanda şulayık jimilde ve yanalar Şıtırı şişmeler şulayıp dağlarda Hamanda Aşı erimişsin tarata dalada Şir sıйпап uzganda Gel ver uyda Eytirsin bir yalgız yaşayız dünyada Var ama cizalar Buladı paradık biz jirge tuğanıga Tağlardan şulayık şişmeler ağarlar Ben yağdan Göklerde şulayık yıldızlar yanarlar Menglegenler olar Dağlardan şulayık şişmeler ağarlar Ben yağdan Göklerde şulayık yıldızlar yanarlar Tez ötken yollardan Ah
biz ötken yollarda. Rahmet sizge. Neler buldum bu arada, özüme uğrun tabalmayım. Biravni de tugil seni gene kabat kabat eske algalıyım. Bilik kişeydi bilik kişe, o yarımda sina işitilse, sen de beni zinhar alıyorsun ya, düşürüyorsun ya. Bilik kişeydi bilik kişe, bu yarımda sina işitilse, ışanmasın kişi ikenlerge, yaratan min seni bilik kişe. Işık mini ışık, ışık mini, ışık mini. Yaraklarda kalgan matur bakır, ne yarada yıllar öteler. Şulayda bir ev bulup kına düşesinler, geleysinler. Elip kişeydi bilik kişe, o yarımda sina işitirse, sen de beni zinhar alıyorsun ya, düşürüyorsun ya. Elip kişeydi bilik kişe, o yarımda sina işitirse, ışanmasın kişi ikenlerge, yaratan min seni bilik kişe. Bilik kişeydi bilik kişe, bu yarımda sina işitilse, sen de beni zinhar alıyorsun ya, düşürüyorsun ya. Bilik kişeydi bilik kişe, bu yarımda sina işitilse, ışanmasın kişi ikenlerge, yaratan bilik kişe. Işık mine, ışık mine, ışık mine, ışık mine, ışık mine, ışık mine, ışık mine.
Айсқаны күйді малахындар батақтырын ағыр. Улахан мақтал болырдың. Уфа! Қазірдің самый қыздыратырған жері, достар! Все, Уфа, пошла жара. Сіз әзірме? Прямо от души гуляй, Уфа! Anlayanların ikenimiyle yılğabız kamışları Ağlarını biz kesreti şolu üst koygu sabışları Üst koygu sabışları Bir haberi müdariye Ağlar kız şideriler Ninjecilerim ağlar Ağlar su gideriler Bir haberi müdariye Ağlar kız şideriler Ninjecilerim ağlar Ağlar su gideriler Kamış kamış Sıraları işine göre kilemiz bu dünyada Kilemiz bu dünyada Min gömerim öderiyem ağlar kız cideriler Nişeşlerim ağlar adım düştü müsün? Normal Min gömerim öderiyem ağlar kız cideriler Nişeşlerim ağlar adım ağlar su cideriler Ağzına atırayım Ufa! Kamış kamış Rahmetsiz gel Anlayandı bu gaybiyle yılğabız kamışları Zarılarımı gömüp gitti akkan su kavuşları Akkan su kavuşları Min gömerim öderiyem ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar alim ağlar su gideriler Min gömerim öderiyem ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar alim ağlar su gideriler Min gömerim öderiyem Ninjecilerim ağlar alim Min gömerim öderiyem ağlar kız cideriler Ninjecilerim ağlar alim ağlar su gideriler Kamış kamış Rahmetsiz gel Başkırtıstan Rahmetsiz gel Yeni gömerim öderiyem Ninjecilerim ağlar hadi Beni gömerim öderiyem Ninjecilerim ağlar hadi Demek Şuraya rahat edin. Şuraya rahat rap между прочим, Suzgaş. Ufa! Konsertning qo'ysi qirida beysiga deb o'tirsangiz bilan yaxshi sho'rda beysi. Ufa kimda piralar tansuyotsa. Seni yüreğine yarattım Silah kızlar kısıp yüzüme Karattım Seni ısırıp siganlarga yüreğine üş Yürü seni yarattım da hazır bulmak hiç git Hazır bir galap gitti. Yüreğine diye başlar budalar etti Siz bit aldım yüreğine yıkıp mı gümürler ütte Yüreğime yarattım bir yüreğine sileşem Yüreğine kırıyan bana bu inaptana gümüşem Ufa! Dajcie szuma!
Çıkarmadır sizler tezemmin Bit yürüsüyen bir gözegimizemmin Işanıp da Yüreğine diye diye başlar utanıp Siz mi kaldım yürüyüp köprü gümürler Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşem Yürüsüne külgen bola bu inaptona gülüşem Фантик, проверка связи. Ufa, biz sizi büyük yaratamız. Потанцуем. Siz bizi yaratasız mı? Bas bas üstüne, musibetin üstüne. Yüreğine diye diye başlar bu talep etti Siz mi kaldım yüreğini köpüdüm ürlerdi Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşem Yüreğine külgen bola bu hakkına gülüşem А давай попробуй Ufa hula hula. Yüreğine diye diye başlar bu talep Ufa hula. Birgelep git. Siz mi kaldım yüreğini köpüdüm Ufa ürlerdi şulaygına mı? Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşem Yüreğine külgen bola bu gülüşem Yüreğine yüreğine sileşem Урал Маратович, нет, не уходите. Это же Султанов Урал Маратович. Эй! Bu Tatar Башкорт эстрадасында сіз біле тұрған бик көп популяр жырларның композиторы һәм минем бүген сіз ишеткән Каршыгызга чыксаң матур җырлар сузсам нек белән шушы кеше язган җыр ул. Это Урал Султанов. Какая прелесть. Ой, Сия, шын көңілден сіздің туған күніңіз білен. Біз енді міне 2-ші ел сіздің туған күніңіздің нәқ шушы күнінде сіздің концертіңізге келдік. Біз сізні яратабыз, хөрмәт итәбез. Сіздің жырларыңызны күн түн тыңлайбыз. Бик зур рәхмәт. Матур. Это Уфа. Это Уфа? Бик зур рәхмәт сезгә, вообще. Минем иманым Камил бүген залда утыра торган һәрберегезнең бардыр шундый бер дусты. Например, гел килде китте сөйләнеп йөри торган бер дустыгыз бармы сезнең? Постоянно бер нәрсә. Конечно. Фәнзи шундый. Булды, Всё, булды, подожди, мен сөйләйм. Булды, подожди. Бараштан укый. Фензил. Тел бит. Фензил. Эй! Я сама. Тихо, сама. Тихо. Ну, шуны икән потамас. Әнисенең кыймагы. Ну, шуны шап иттереп яратып тора торган. Ай, малае бит ул күтен шуны.
Var mısın sizin şunday dostunuz, например, anekdot söylüyor özü, ну вообще kızık değil, вот nol. Вообще bir kim külmey. И ol bir özü küle bir 40 minut yığılıp biz qarab oturabız. Mine İlşat şunday. Вообще bu обалденный tamada Şakır'ı kazanırga bir kişi gerek değil. Özü söylüyor, özü küle, özü jırlıyor. Вообще bir kim gerek değil. Hansı beydi. Ayşe var mısın dostunuz? Her bir bayram sayın jeyim duratski открыткалар bilen bütün WhatsApp'ны tuturup koya turgana. Пожалуйста. O meni bu yıl Kortlar günü bilen kutladı. Yalğız jip bereyin o Meni emetem yalgız jip bergen endi va. O bit 15 открытка жибере, birine gene tugul. Hürmetli Elsihat Karovna, men sizden şın ko'ngildan Kortlar günü bilen tabrik etem senin Ilshating degan menga. Maşo. Apa yaşında varayın. Allah'a şükür ilini Aşı tavını jırlayın Barayla böyle. uzun. Ну-ка. Nerede dedi o? Allah'a şükür ilini Прости меня deyin. Прости меня deyin. Прости меня, пожалуйста deyin. Прости меня, пожалуйста deyin. Просто керек сен хәзер. Теге жырны жырлыйбыз там баян. Ой, получишь, Хисамутдинов, дома поговорим. Сен дұғалар білесің мо? Вот концерт біткеш те оқи башла, ладно, әкіріңіне. Бар мısың сіздің шондай достығыз, например, ғұмыр бойына сенің бүтін сірлеріңні біле тұрған. Ой, нәрсе генә көрмәдік енді бұл кіші білен. Бүтін жүлерліклеріңні біле тұрған, но почему-то барыбір сен телеге түзе тұрған, а? Ренат Галяскаров сөзлері Илдус Давляновке бер. Достым! Бар. Давай. Kızlar. Ufa, siz bu jırını bilmiyorsunuz mele? Bilmiyorsunuz mu ne? Siz Ufa mındamısın? Neden ki de buraya yakın dostlarımız bile kayfoyum dansoyum. Go! Бар дүнияны сүйе тұрған. Бәрі достым бар әшік атып күле тұрған. Бәрі достым бар астан ғана түрте тұрған. Бәрі достым бар мен телеге түзе тұрған. Достым, достым, сенің білен көрдегенде ағын қарасың. Достым, достым, Allah'ım saklasın. A dальше nanay. Bere dostum var bilmese de şırlay тұрған. Бәрі достым бар, білмесе де битірған. Бәрі достым бар дүнияны сүйе тұрған. Бәрі достым бар, жер жиміртіп еш үлфат. Ей, достым, достым, сенің білен көр дегенде ағын қарасың. Ей, достым, достым, сен білгенні кіші білсе, Allah'ım saklasın. Попробуй, Никитовка. Хоп-хоп, еще раз. Уфа, бірге. Хоп-хоп, еще раз. Сережа. Ей, достым, достым, сенің білен көр дегенде ағын қарасың. Ей, достым, достым, sen bilgenni kişi bilse Allah'ım saklasın. Hey! Dostum.
saklasın, Allah'ım saklasın. Narmul. Yok давай. Давай. Лучше. Самое лучшее. Вообще bu Riyan'a jır kişi tümlüğüne yazdık bunu. Sözlerin bilmeseniz özümüz güne jırlar bu senin ha. Güvelek dillerine konsa gülleri divrellerike. Uyanır sağınaganda güveleğim düğerek. Asıl dışarıdan dolaşın jırlar şiirem Uyanır sağınaganda güveleğim. Asıl dışarıdan dolaşın. Müne şu Dağ astında salkını şişme düğere. Aşıkları faydarıyla güverelim düğere. Asılı dışımdan dolaş, eğer bulursam düğere. Aşıkları faydarıyla güverelim. Asılı dışımdan dolaş. Güverim asılı kışım sandım aşım. Ой, прям кайф. Все прям просто рахатланып кайфуйте, ладно, уфа? Yaratalmam indi diyen idim. Kabat seni suya başladım. Elle yazlar, elle sihri nazlar. Eğlendirdi tamam başları. Bu yazlar, ah bu yazlar. Dağın seni iske düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar.
bu yazlar dağın seni iske düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar yüreğimde men ateşirdi. Ай, Уфа, рахмат, шушындай болғаныңыз үшін, ладно? Вы прям самый рахат туған кім бұл? Шын көңілдің, аха? Сені гіне яратамын дейін, құшағымда еріп бітемін. Yazmışımdan elleriler tügel, бар бәхетімі дейдемі. Yazlar, ah bu yazlar dağın seni iske düşürdü. Nazlar, ah nazlar yüreğimde ateşirdi. Yazlar, ah bu yazlar dağın seni iske düşürdü. Nazlar, ah bu nazlar yüreğimde ateşirdi. Şuradan Sami kol çabatlar orada. Kolla. Bir gele. Hazır kışlıyor. Adam acı bir gele çalıyor. Şuradan sürme Ufa. Yazlar İşaret şu yaz. Кайсыңыз айтқанда Уфада бек сорамнан ақылша балалар деп, пожалуйста, бұл бүгін 4-ші кірейді, мұнда шығырым толы халық. Вообще самый рахат тамашашы мұнда, понял? Все, болды. Мен ана просто барып алай, ұзақ еттіріп кірт алмайым инстаграмға. Тіге самый мощный жеріңіне кесіп кіртем, енгіл айтам. Екуамасындар әлі бүгін коллегалар. Если только поддержите Уфа, ага? Ufa. Sıngı tapkı. Bir gele. Ufa akşasının şımırları Ak gülmegin kigen bayalıda Şımır çeşeklerin birigen idin Kimler buldu iken o yerine Ufa akşasının şımırtları Sevgisi yüreğe şahitler Ayda kaldım iken Şu kadar bir minutlar Ufak bakşasının şıbırtları Sevgisi yüreğe şahitler Ayda kaldım iken Şu kadar bir minutlar Sadaka yakışıyor
bakşasının şımırtları Kışağıma alam yanadan Senin isin girgen şeşeklerden Onu talap kapat yanarım Ufak bakşasının şımırtları Gelgisi yürerge şahitler Hayda kaldım yol aldım iken Şu kader direket minutlar Ufak bakşasının şuburtları Gelgisi yürerge şahitler Hayda kaldım yol aldım iken Şu kader direket minutlar Ay dostlar Biz şunday davolniy bo'lib qolamiz bu Ufa konsertlaridan. Rahmat sizga mening tug'an kunimni bezaganingiz uchun. Rahmat sizga olqishlaringiz uchun, shashkalaringiz uchun. Вы лучшие Ufa, ham Boshqirdiston umuman. Xudoy zo'rlasin o'zingizni gil yaxshi kishilar bilan asrab tursinlar, jami. Ufa. Melemiz. Müslim Büzdek Ufa bakşasının şımırtları Jiller iske nasılap şaykalıdır Şımırtılarım yaşırıge yıllarıma Ütkenlerge biri kaytarıdır Ufa bakşasının şımırtları Gelgisi yülerge şahitler Давленовна, позови, пожалуйста Давлена, позови тоже Ильдус, ты где? Уфа, bakşasının şımırtları Gelgisi yülerge şahitler Hayda kaldım yol aldım iken Şu kaderini reket minutlar Hayda kaldım yol aldım iken Şu kaderini reket minutlar It's my life Sizin için konsertler işlediler. От души işlediler. Это лучшие музыканты. Фензиль Шарифулли. Made in Tatarstan. İlnur Kulahmetov. Башкортостан! Ayskana. Ильшат Кисамуддинов. Это тот самый Ильшат? Это тот самый Ильшат. Не-не-не, это тот самый Ильшат! Сергей Тихонов. Батя! Самый лучший гитарист Татарстана, Башкортостана! Вечно молодой! Люблю тебя, батя.
Катя! Ильфат Казиев! Карина Хайруллина! Карина Крас. Илнур һәм Илгиз Ахметовлар! Башкортостан. Işın batırlar. Yaşlarda oynatırlar. Тавыш операторыбыз Илнур Хайруллин! Төркемебезнең җитәкчесе Карамиева Гүзәл Алиповна! Сәхнәгә ут коючы режиссерыбыз Диас Фархетдинов! Саунд продюсерыбыз Илдус Кавлянов! Барлык киемнәр эчендә җаваплы художник стилист Алина Бадретдинова! Башкортстандагы иң зур төпле чараларны үткәрә торган, иң эре, иң крупный тамаша продюсерлык үзәге һәм аларның җитәкчеләре Риза Камиловнага зур рәхмәтләребезне җиткерәбез дә. Уфаның иң затлы тамашачылары алдында башыбызны иябез. Безнең белән бүген кич дәвамында матур тыгы булды. Сез бүгенге кичәдә булган барлык тамашачылар да тиз арада үзегезне нәкъ матур тыгыдан күрә алачаксыз. Шуның белән шул дуслар, Едрит Кудрит программасының Уфадагы 4-нче концерты бетте.